muzička i pozorišna grupa Alice in Wonderland, koja na specifičan način izvodi svoje, ali i tradicionalne pjesme, obradili su poznatu numeru Jovano Jovanke, u kojoj prednjači izvanredan vokal u pratnji instrumentalne tjelesne muzike. Bend je nedavno u Sremskim Karlovcima organizovao i drugi međunarodni festival tjelesne muzike na kojem su učestvovali domaći, regionalni i svjetski izvođači. Jovano Jovanke u izvođenju muzičke i pozorišne grupe Alice in Wonderland zvuči savršeno i kada je riječ o glasu, ali i spotu koji numeri daje posebnu čar. Spot je snimljen u maju ove godine na Fruškoj gori, oko toga mesta gde mi živimo, jer mi sem što se bavimo telesnom muzikom, između ostalog jako nam je bitna i ekologija i u stvari život u prirodi, tako da to sve nekako se prožima kroz to što radimo i onda je to i promocija prirode i lepote prirode. Upravo ova pjesma spaja sve njihove vještine koje su godinama uvježbavali. Koreografija nikog ne ostavlja ravnodušnim. Pesma ima i taj zanimljiv instrument koji se zove didgeridoo, a u stvari kod nas ga zovu rikalo, koji je u stvari najstariji duvački instrument i htjeli smo da i njega isto predstavimo ljudima i da upoznamo ljude sa prvim, da kažemo, duvačkim instrumentom na ovim prostorima. A Jovano Jovanke je u stvari jedna bezvremena pesma, bezvremenska, i ona jako lepo pokazuje i spaja taj neki balkanski i sentiment, a i predstavlja nas kao našu muziku, našu umetnost. Ovaj dvojac diše kao jedno, i u ljubavi, ali i poslu. 25 godina braka ne može, a da se taj sklad ne primijeti. Iz vrtića smo još krenuli da se zabavljamo i eto, 25 godina nije onda teško. Osim toga što smo par na sceni, mi smo par i u životu i zbog toga u stvari se i vidi ta neka vrsta energije, a to je, moram reći, i potrebno. Potrebno je da imate nekog ko će vam biti partner i oslonac i podrška i to je jedini način na koji u stvari mi možemo ovdje da funkcionišemo. Promovišu potpuno drugačiju umjetnost i način života. Nedavno su u Sremskim Karlovcima organizovali festival tjelesne muzike Novi balkanski ritam, jedini u regionu. Doveli smo opet ovaj put 4 internacionalna umetnika, Elenu Hristovu iz Skoplja sa njenim bendom Baklava, Anu Ljombart iz Barcelone, Bena Šice iz Hamburga i Maksa Polaka iz Njujorka. To su sve ljudi koji su na neki način legende ili vrlo poznati u svojim umetničkim krugovima i u svojim zemljama. Na ovom festivalu uspjeli su da organizuju brojne konferencije, koncerte, ali i 12 radionica tjelesne muzike. Ukoliko se bavite izvođaštvom ili pedagogijom, muzičkom pedagogijom, fizičkom pedagogijom, plesom ili ako samo želite da naučite nešto novo o sebi, pogledajte Festival Novi balkanski ritam, mnoge stvari će vam se otvoriti. I dok i u nastavku uživam u obradi Jovano Jovanke, ovoj muzičkoj i pozorišnoj grupi u narednim danima predstoje dogovori, pregovori, ali i odluke za važne korake u poslu.